ngokukholwa nokuthetha singathola into yasezulwini khathesi. ungachiwana chinhu chokudenga namazvo Thatha tora akube kuwe nje ngokukholwa kwakho. ngazive kwauri sokutenda kwako Woyu nangu uyafika lapha ari kusvika pana uzokhuluma lo Jesu. auya kuzotaura najesu Ngileqiniso lokuthi ndine chokwadi chokuti wayesezwile ngodumo lukaJesu. wakanga anzwa nezvembiri yajesu. Glory to God. Ivangeli likaJesu walizwa ngobufakazi. Ngangena kuye ubufakazi. Intshumayelo yafika kuye ngendlela yokulandiselwa ngabantu okwenzeka izinto khona. Wababona abanye iziphofu ziyabona, maphofu anoona, amalephero ayahlanza, vane vaperembudzi anonatswa, abangakhulumiyo bayakhuluma, vanotaura vasingatauri vanotaura. Ukukholwa kwakhe sekuvukile, rutendo rwake rwamuka, solubona ngale kokugula, akuona ukoko kokurwara, sekubona ukuphila kwenceku yakhe, akuona kupora kwemuranda wake. Ubaba lo baba sekholiwe, watenda imbudzi ngamanye amazwi bazalwane, namamwe mashoko ijaha lakhe inceku yakhe sivele isiphilile, muranda wake watopora.